Тәулікнің қайырлы сағатында сізні TMTV каналында сәлемлім мен Ранил Нуриев. Міне бір отна вақыт өтіп та кетті. Күзнің жилләре күшейді. Біздің хит-парадта да өзгерішлер болды. Күзгі салқын кешлерінің бірсінде мен ойларымда мәктәп елларына, студент шырларына әйләніп қайттым. Һәм ең бірінші шыратта менің хәтеріме берілген қушаматлар барлыққа келді. Шул оңайдан сұрау туды. Татар эстрадасы артистлары бала шақта нинди қушаматлар белән йөргәннәр икән? Бу сорауга мин җавап таптым һәм әлеге мәгълүматны сезгә дә җиткерергә ашыгам. Дуслар, эфирда музыкаль биеклек хит-парады һәм без башлыйбыз. Кызганычка каршы тапшыру башында мин сезгә кем бүген хит-парадыбыздан төшеп кала икәнен игълан итәргә тиеш. Илназ Бахны бала чакта бабай дип йөрткәннәр. Бу әлбәттә аның чәч төсе белән бәйле. Татар эстрадасының танылган блондины бүген тапшыру кысаларында соңгы тапкыр чыгыш ясый. Без аны алдагы тапшыруларда әле күрербез дигән өметтә калабыз. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Киләсе резидентыбызны каршы алырга мин аеруча шат, чөнки алар TMTV каналы өчен чит кешеләр түгел. Дуслар, каршы алыгыз. Музыкаль биеклектә премьера. Соң мәртәбә җыры белән Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамов. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ошырга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңғы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне
Son mərtəbə quya utaldım. Sine kurgeç kına yüreğimle son mərtəbə quya utaldım. Sine kurgeç kına yüreğimle son mərtəbə quya utaldım. Son mərtəbə quya utaldım. Son mərtəbə quya utaldım. Иркәнең мәктәп кушаматы аның буе белән бәйле. Баксаң җырчы сыйныфларында иң узыны булган. Исеме дә Айгөл булгач, аны мәктәптә Айгыр дип йөртә торган булганнар. Бу әлбәттә үз заманында Иркәне бик рәнҗеткән, ләкин хәзер ул барлык көлүчеләргә бары тик рәхмәт сүзләрен генә җиткерә. Алар мине көчле булырга өйрәттеләр. Бәхетле һәм сау сәламәт яшәсеннәр диде Иркә. Yıraklara gittin mi elle ışıp elle ışıp sandığa dallarda gözlerim gel aylarda sandığa min muğlanam sinsiyeglim koylarda sandığa dallarda gözlerim gel aylarda sandığa dallarda gözlerim gel aylarda aylarda sandığa dallarda miner idim aylarga aylarga seni ketip yana yere koylarda sin koylarda sin koylarda sandığa dallarda gözlerim gel aylarda sandığa min muğlanam sinsiyeglim koylarda sandığa dallarda gözlerim gel aylarda sandığa dallarda gözlerim gel aylarda aylarda Kışım sayri özle yürek uylarım senin hakta senin hakta Seni ketem koyt yanıma kalma bağrım sen yatqa sen kalma sandığa dallarda gözlerim gel aylarda sandığa min muğlanam sinsiyeglim koylarda sandığa dallarda gözlerim gel aylarda sandığa dallarda gözlerim gel aylarda
Әмінә Эльмира Нағимованы мәктәп елларында да, студент чырларында да кушаматлар белән интектірмәгәннәр. Аңа бары тик фамилия белән генә дәшкәннәр. Сәбәбе, мәктәп елларында сыйныфта 2 Эльмира булган. Студент чакта Эльмиралар саны 3-гә җиткән. Аларны айырыр өчен барысына да бары тик фамилияләре белән генә дәшкәннәр. Yazlarımda şeşek ata bitip bakışamda Kilem onun yanlarına yüreğimni bit aşarığa Okalım ağaç, okalaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Okalım ağaç, okalaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Kiyermen appa kulemek Ak vəğdələrgə deyilənib Yaşasın məngə par yürək Akalım ağaç, akalaştay Şeşekləri bik hoş isli Yazgı jillərdə pışıldap Bəxtli bul bitisli Akalım ağaç, akalaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Olam ağaçım, inlerini Koşup sina sığınam Hayırlı yol dile tevge Adımım gümür yolundan Okalım ağaç, okalaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Okalım ağaç, okalaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Келесі резидентыбыз Альбина Апанаеваның да бала шағы кушаматсыз өткен. Әмінә инде сәхнәгә чыккач та аңа фамилиясын кыскартып Апанай дип дәшә башлаганнар. Шулай калган да Апанай. Җырчы моңа бер дә үпкәләми, киресенчә, кушаматыннан ул бренд ясап, үзенең бизнесын ачып җибәргән. Хәзер Апанай ул кушамат түгел, сыйфат күрсәткече.
кеше туған күн, бүләк бирә торган күн. Матур сүздер, зур теләкләр алып килә торган күн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Ходайга рәхмәт укыйм, сине китергән өчен. Шул кадәрле матур хисләр бүләк итергән өчен. Күзләрең, иреннәрең, елмаеп көлүләрең. Шул кадәрле матур синең тәпиләп йөрүләрең. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Әйдә, әйдә, биебез бергәләп, һей! Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Пам-парарам, пам-парарам, иң матур кызым син. Пам-парарам, 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 иң матур кызым син. 6-нчы урын иясе Илназ Гарипов та фамилиясенең үзгәрешләрен кичергән. Гарипов булгач аңа ничек кенә дәшмәгәннәр. Гарри Поттер, Гарик, Гарипыч һәм башкалар. Гомумән кемнең нәрсәгә фантазиясе җиткән, шулай кыланган. Ләкин җырчы җавапсыз кала торганнардан түгел. Берәрсенә кушамат бирергә кирәк икән, Илназга мөрәҗәгать итегез. Ул бу эштә профи. Ни өчен диеп сорама, очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын. Ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Бер хәбәр килсә әгәр, син яшәгән тарафта, яхшы кәеф белән тулып, кызарып ата һәр таң. Ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым,
Sen menem soňgy toxtalaşym, yürek seni özüde. Ne işin diýen sorama, yaratan bitti gitti. Sen menem soňgy toxtalaşym, yürek seni özüde. Ne işin diýen sorama, yaratan bitti gitti. Menem soňgy toxtalaşym, yürek seni özüden. Ne yaşın diýip sırama, yaratan bitti gitti. Sırama, yaratan bitti gitti. Аңлаугызча, дуслар, күп кенә кушаматлар фамилия белән бәйле. Илмира Сөләймановның да кушаматы искәрмә түгел. Аны башта Сөләйман балдагы дип йөрткәннәр, ә инде җырчы сәләтен ачкач, кыска гына әйтеп, Пивуня дип дәшкәннәр. Ул көннәрне Илмира хәзер бары тик елмаю белән генә искә төшерә. Үзенең җыры белән ул бүген 5нче позициядә. Şeşlerime bağlı büttü yaz ile, biz kavuşkanlar günlerde yaz idi. Devge bülek şeşekleri beylemleri, başlarımın şulşak eğlengenleri. Devge bülek şeşekleri beylemleri, başlarımın şulşak eğlengenleri. Taşı sular kağadulukım, baytarıp yarlarına. Baytardım minin mehebet, bekhteli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini, yazlara sayın yanardı. Yeşik ömrünü yaz edip, yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yaz edip, yaratılıp yaratıp. Sizi geldik sayrı kuşlar dallarda, paralap sayrar şunu tuğan alarda. Biz birge biz şuna yaptık onlarda, yaratabız şuna matır yazlarda. Biz birge biz şuna yaptık onlarda, yaratabız şuna matır yazlarda. Taşı sular kağadulukım, baytarıp yarlarına. Baytardın minin mehebet, bekhteli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini, yazılara sayın yanardı. Yeşik ömrünü yaz edip, yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yaz edip, yaratılıp yaratıp. Sensiz yazlar yaz ikenini görmedim.
Siz nazlar naz ekenini bilmedim. Benim yazım sen ekensin sen gene. Senin yazın men ekenmin men gene. Benim yazım sen ekensin sen gene. Senin yazın men ekenmin men gene. Taşı sular kağadılıkım qaytarıp yarlarına. Qaytardın meni mehabet bəxtli yazılarıma. Yaşık canım bu hislerini yazlara sayın yanardı. Yaşık ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yaşık ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yaratılıp yaratıp. Келесі резидентімізға көшкенше достар есігізге түшірем. 17 декабрда Пирамида концертлар залында 17-ші халықара татар жыры эстрада фестивалі узачак. Зур тарихлы, қабатланмай тұрған вақиғаның шахиті болырға ашық. Билетлар инде сатуда. Білішмелер үшін телефон 5-197-197. Хәзір экранларыңызда 4-ші орын иесін Айрат Сафинны қаршалығыз. Sağınıdım, sağınıdım avılımınım. Yem-yeşil şiremli uğramı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp. Yeşlikke koytkanı kükü bulamı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp. Yeşlikke koytkanı kükü bulamı. Sağınıdım avılımın kırlar, Turgaylı kingbası yılları. Şu yıllar ızganı da, Turgay jır sızganı da, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Şu yıllar ızganı da, Turgay jır sızganı da, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Sağınıdım avılımın küller, Bediret dalı yılgeni gül yarı. Sanduğaş, sayrağaş, Küngülge mın tolğaş, İske alam yaşlığım tonları. Sanduğaş, sayrağaş, Küngülge mın tolğaş, İske alam yaşlığım tonları. Sağınam avılımın, Yaşlıkta ıskalıgan jilleri. Aytkanı da izleymen, izlemi tüzmeymen, Yaşlıkның tabılmaz izleri. Aytkanı da izleymen, izlemi tüzmeymen, Yaşlıkның tabılmaz izleri.
Sağınıdım, sağınıdım avılımının Yemyeşil şiremeli uğramı Şuramı buyladı koytkanı da uylanır Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Şuramı buyladı koytkanı da uylanır Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Менә инде хит парадыбызның көчле эшлегенә дә килеп җитте һәм бу урында безне Гүзәл Уразова каршылап. Гүзәлгә хушамат бирүчеләр катлаулы ысуллар эзләп тормаганнар. Исемен кыскартып Гүзик дигәннәр. Гомумән алганда ниндидер начар кушаматлар бер дә бирмәделәр. Ешрак исемен белән генә дәштеләр дип сөйләде җырчы. Гүзәл Уразова бүген 3нче урында. Музыкаль бейеклек хит парады дәвам итә һәм инде 2нче урын иясен ачыклар вакыт җитте. Сезнең игътибарыгыз ярдәмендә Эльвина бүген 2нче урынны яулый. Түзә йөрәк җыры тамашачылар белән яратылды. Бәлки тиздән бу җырның ярдәме белән Эльвина Олимпиясе дә булыр.
Түзейкен йөрәк, түзейкен моң зарына олы сагышына тапкач кына югалтқанына да ялгышларга торган язмышына Түзей йөрәк, түзе мин ишеләсен соң улы Яшнәсен тізгінлерім шартылап үзілгенде Йөрәк дәшә миңа дәшмәсен Түзә икән йөрәк, түзә икән Абынырға җиткән шоқларында Серләріңні җилләр таратқанда Син барыбер аны яратканда Түзә йөрәк, түзе мин ишеләсен соң Улы бит белә үзенең бер яшнәсен Тізгінлерім шартылап үзілгенде Йөрәк дәшә миңа дәшмәсен Тізгінлерім шартылап үзілгенде Йөрәк дәшә миңа дәшмәсен Түзә йөрәк, түзе мин ишеләсен соң Улы бит белә үзенең бер яшнәсен Тізгінлерім шартылап үзілгенде Йөрәк дәшә миңа дәшмәсен Түзә йөрәк, түзе мин ишеләсен соң Улы бит белә үзенең бер яшнәсен Тізгінлерім шартылап үзілгенде Йөрәк дәшә миңа дәшмәсен Илсия Бәдретдинова хәзер күлмәк, итәкләр киюенә карамастан, бала чакта кызлар әйберен яратмаган. Аңа малайлар белән уртак тел табу күпкә җиңелрәк булган. Шуңа күрә дә бала чакта да, студент чорында да әле хәзер дә аңа братан дип дәшәләр. Җырчы моны начар дип күрми, киресенчә, горурлык белән бу кушаматны йөртә. Юк кешегә братан димиләр диде Илсия Бәдретдинова. Siltəsə yaxın dostlar Ol yığıldı durması deyib Şatlansalar düşmanların bulması deyib Ömüdün üstə tuğanlar Ol bizniki tügeli deyib Söygen keşen gitse ol taş köngeli deyip Bar
Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Бұларда егілулар жиі, ауыр келі тұрулары, тайғақ жолдан тура атлап барулары. Қол сілтеген дуслар достық, ташлап кеткен ярлар шит яр. Бір егілгаш тұра алсаң үмітің бар. Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Білесіз ме, міне бәлекей шақта бізге бик көп қонақлар келелер. Табын артларында мотор еттіріп сөйлешіп отырғанда, достар айтышканда екі кішінің бірсе басып, мен сізге көңіл тынышлығы тілейм деп әйтелер. Ол вақытта яшілік білен балашақ білен мен аны аңламағанмын. Міне бүгін еллар өткеннен соң мен сіздің қаршығызда басып, түгел аңлап, һәммә баршағызға да көңіл тынышлығы тілейм. Мен яратам сізді. Бүтінігізді де айрым етірім. Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Тағын бір тапқыр. Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. И соңғы тапқыр. Бар кішіңне жаяп тарапас, бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Біргіне келмей жерге яз. Біргіне келмей жерге яз. Рахмет икзар. Матур жырлар тыңлап, клиплар қарап тапшыруыбыз ахырына да жетті. Мен Ранил Нуриев сезнең белән очрашуыма бик шат идем. TMTV каналынан айрылмагыз дуслар. Безнең социаль челтәрләргә язылыгыз. Һәм әлбәттә, һәр якшәмбе кичке 6-да бары тик йолдызлардан һәм популяр хитлардан торган музыкаль биекле хит парадын күзәтеп барыгыз. Пока.